барномаи суҳбати рӯз. салом бинандагони азиз, дар идомаи барномаҳои телевизиони Баҳористон пешниҳоди шумо силсила барномаи суҳбати рӯз ва дар ин барнома низ маслиҳатҳои равонӣ дар давраи пандемия COVID-19 пешниҳод мегардад. моро ҳамроҳ ҳастанд дар барномаи имрӯза равоншинос Мунис Улфатов. хуш омадед ба барномаи суҳбати рӯз. марҳамат, калиди суҳбат дар ихтиёри шумо аст, мехоҳем ки шунавем. ташаккур барои даъват. чуноне ки ҳамаи мо медонем, бемории COVID-19 имрӯз тамоми дунёро ба ташвиш овардааст. ҳатто давлатҳои пешрафта ва ҷумҳурии Тоҷикистони мо аз ин беморӣ ба истисно намондааст, яъне ки зарари худро ба мо низ расонд. дар илми психология чӣ соҳаи тиб, чӣ равоншиносон баъди мушоҳидаҳо ва тадқиқотҳо ба хулосае омаданд, ки бемории COVID-19 дар баробари таъсир расонидан ба узвҳои дохилии организм, инчунин ба системаи асаб низ таъсири худро мерасонад. албатта суоле ба миён меояд, ки чӣ гуна торҳои асабиро тира карда ҳуҷайраҳоро чӣ кор мекунад? Тира мекунад, ки дар ин сурат организми мо заиф мегардад. ба ҳамин хотир тавсия дода мешавад ба тамоми бинандагон, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба тарсу таҳлука наафтанд, чунки тарс, воҳима, таҳлука ин худ як беморӣ аст. беҳуда нест ки абдураҳмони ҷомӣ мегӯяд, ки 70-73% беморӣ аз тарсу ҳарос ба вуҷуд меояд. пас мо бояд шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама истифода барем аз тавсияҳои вазоити тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аввалии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба тарсу таҳлука нафтем. вақте ки шахс сироят меёбад аз ин беморӣ, дар баробари оне ки организм ба ҳолати муқаррарӣ баргардад, яъне ки мубориза мебарад то ин ки ба ҳолати муқаррарии пештара баргардад, дар ин сурат вақте ки майнаи сари мо, психикаи мо ки тира мешавад, дар ин сурат организми мо маҷбур мешавад бо ду беморӣ мубориза барад, ҳам бо COVID-19 ва ҳам ба системаи асаби мо. ва системаи асаб вақте ки тарсу ваҳму таълука дар мо зиёд мешавад, ин боиси пайдо гаштани симптомҳои бардуруғ дар инсон пайдо мешавад, ки ин дар сатҳи психосоматика рафта мерасад. ба ҳамин хотир тарсу ваҳм то як андозае дар мо хуб ҳаст, яъне механизми худмуҳофизатӣ дар мо пайдо мекунад, аммо то дараҷаи баланд рафтан ин ба организми мо зиёни худро дорад. яъне агар шахс дар марҳилаи барқароршавӣ бошад, ба бовари комил гуфта метавонем, ки вақте ки тарсу ваҳму таълука дар вай авҷ гирифт, ҳамун протсесси барқароршавии организм тӯлонӣ мешавад. агар 6 моҳ бошад, мувофиқи маълумотҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ баъди сироят ёфтан барои барқарор шудани организм, вақте ки системаи асаби мо осеб мебинад, ин муддат метавонад 10 моҳ 12 моҳро давом диҳад. ташаккур. то ин замон равоншиносоне ки мо дар барнома даъват карда будем, вобаста ба пешгирӣ, дур будан аз тарсу ваҳму таҳлука ва маслиҳатҳои равонӣ худро пешниҳод карданд дар ин давра. аммо шумо инҷо зикр кардед, инҷо қайд намудед ва маслиҳат додед пеш аз ҳама ба онҳое ки аллакай ба ин беморӣ гирифтор шуданд. зиндагии ояндаи худро бояд ки чӣ гуна созанд инҳо? бале, дуруст гуфтед. аз гуфтаҳои шумо як мисол овардан мумкин аст, ки чун ман худам ба ҳамин беморӣ сироят ёфтам, бемор шудам ва паси сар кардам ва ҳам аз нуқтаи назари равонӣ, ҳам аз таҷрибаи худ ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки боиси тарсу ваҳм нест. бемории COVID-19 охири зиндагии мо нест, зиндагӣ идома дорад. пеш аз оне ки мо дар бораи беморӣ суҳбат мекунем, дар бораи тарсу ваҳм бояд дар мақсад гузорем ва бинем ки ғайр аз бемории COVID-19 боз зиндагии худро дорем. ва тавсия ба он шахсоне ки бемориро паси сар карданд, тавсия дода мешавад, ки ба шабакаҳои интернетие ки маълумотҳои бардуруғ доранд бовар накунанд. албатта ки мо пурра нест карда наметавонем шабакаҳои интернетиро, аммо ба он шабакаҳое ки расонаҳои хабарие ки асоснок ҳастанд, ба онҳо бовар кардан дар кор, ба тарсу таълука наафтанд, бисёртар сайру гашт кунанд ва кӯшиш кунанд, ки дар кадом сатҳ, новобаста аз оне ки дар сатҳи баъд ё ин ки хуб қарор доштани ҳамун бемор дар худ
خصوصیت شفایابی رو تجسم دهند، یعنی که خود تلقین نمایی خودش رو باور کنند. ما در اینجا یک قطار واسطه های برطرف کردن ترس رو گرفتیم و خواهیم به بینندگان گفت. البته که راه و اصول های برطرف کردن ترس نهایت زیاد هستند و هر گونه گروه آدمان راه و اصول های نو را میخواهند و استفاده میبرند. گروه آدمانی هستند که نزد مولاها رفته دعاخوانی میکنند، گروه آدمانی هستند که به نزد روانشناسا میروند و گروه آدمانی هستند که مستقلانه میخواهند ترس را برطرف کنند. توصیه داده می شود که بسیارتر خودبهادی خود را بلند کنند، چون که وقتی که انسان با ترس و وهم گرفتار می شود به تعلقه، اول اینکه خودبهادی اون پس می شود، دوم اینکه فعالیت کاری، فعالیت خودبهادی، مهنتی، حس، مهر، محبت در آنها قهر و غضب زیاد می شوند، کار کردن نمی خواهند و در برابر این باعث پست گشتن ایمونیتت می شود. شاید سوال به میان آید که چگونه پست شدن ایمونیتت؟ آیا سیستم عصب به ایمونیتت ما چه علاقمندی دارد؟ در یک مقاله پسیخولوژی بلاروس ما خوانده گذاشتیم که در صورت آسیب دیدن سیستم عصب یا اینکه به قول اصطلاح طبی گوییم خراب شدن عصب، ایمونیتت انسان چیکار می شود؟ سست می شود، پست می شود. با کدام خاطر؟ با اون خاطر که هضم خوراک در اون کم می شود، خوردن در وی سست می شود، اشتها دیگر نمی بیاید. به همین خاطر با ترس و تعلق افتیدن در کار نیست، زندگی رو ادامه دادن در کار. اون شخصانی که بیماری کووید 19 رو پس سر کردن بسیارتر درباره ترس خود صحبت باید کرد، صحبت کنند که همون ترس خود آهسته آهسته از وجود آنها بیرون شود. تشکر. همزمان موافق مقصد ما نیز میشمریم که هر نفری که مثلا به این بیماری گرفتار شد و پس سر کرد باید در سامانه‌های اجتماعی زیاتر از روند تبابتیابی خود سخن گوید که دیگران دلگرم شوند، دیگران باز همون ترس و وهم تعلقه را دور کنند و بوریای گیگینه شخصی، بوریای حالت‌های روانی سلامتی خود رو نگاه دارن. اکنون میخواستیم مورد معلومات صحبت کنید. اندیشه شما همچون یک روانشناس میتواند معلومات های ضروری وابسته به کووید 19 انسان رو بیمار نکند؟ چی نظر دارید شما؟ تصور کنید که شخص از بیمارخانه بعدی شفا یافتن یا اینکه 14 روز 15 روز در بیمارخانه بود به خانه برگشت و پروسس برقرارشوی ارگانیسم است. یک جای ارگانیسم وای درد میکند یا اینکه خود را ناراحت حس میکند و شبکه‌های اینترنتی یا اینکه از دل خود شبکه معلومات میخواند و در آنجا مقاله یا اینکه یک سخن نوشته شده است که شخصی که با بیماری کووید 19 گرفتار شده است وای تبابت نمییابد، نهایت عاقبت آنها مرگ. اکنون تصور کنید که حالت وای شخص چگونه میشه. معلومات گرفتن خوب است، اما از آن سرچشمه معلوماتی که اساسناک کرده شده است. جناب عالی محترم پیشوای معظم ملت خوب قید کردند که این بیماری دولت، بیماری حکومت نیست. این بیماری اوج گرفت، خروج کرد. همزمان در برابر این در رسانه خبری تشکیلات عمومی جهانی تندرستی یک معلومات پیشنهاد کردند که از یک سیگار کشی در یک سال 10 میلیون آدم میفوتند. یعنی که کووید 19 آخر زندگی نیست. معلومات را به کودک با کدام راه فهماندن موافق مقصد است؟ فهماندن به کودک خوب است، لیکن در دایره مفهوم و مفکوره و تفکر خود کودک فهماندن در کار. مثلا به کودک گفتن در کار نیست که نقاب کن، اگر نقاب نکنی تو بیمار شده میفوتی، یا اینکه ششهای تو، دل و رگهای تو، خون تو لخته شوی میشود، یا اینکه نمیدونم خلاص عاقبت فوت است. در دایره مفهوم فهمیش کودک باید سخن گفت. یعنی که با کودک همین گونه فهموندن در کار که آیا تو میخوای که پدر و مادری تو بیمار شوند؟ یعنی که در دایره فهمیش کودک باید فهموندن در کار. در برابر این استفاده بری از محلول آنتیسپتیکی مخصوصا درباره کووید 19 گفتن در کار نیست و کودک گفتن در کار است که این محلولی هست که دستان تو را همه وقت پاکیزه نگاه می‌دارد، هر گونه میکروب ویروس را از دست تو نیست می‌کند. یعنی در دایره فهمیش کودک باید گپ زد. امروز در داروخانه‌ها ما می‌بینیم که برای کودکان نقاب‌های کودکی هست.
ин бениҳоят хуб аст ки кӯдак ӯро истифода мебарад ва барои худ як шуғлам гӯем дар майнаи сари худ сабт мекунад ва тавсия дода мешавад ба калонсолон ки барои оне ки кӯдак аз хурдӣ зарбаи равонӣ набинад, ки дар оянда вақте ки калон мешавад аз ҳар гуна бемориҳо вирусҳо дар тарсу таҳлука нағалтад, дар доираи фаҳмиши кӯдак бояд ба вай фаҳмонд. аз гигиенаи шахсӣ суҳбат кардед, аз тозагӣ ва озодагӣ дар ин давра суҳбат кардед. Мехостем боз ҳам аз мушоҳидаҳо суҳбат кунед вобаста ба риояи қоидаҳои санитарӣ миёни калонсолон, чунки зиёдтар кӯдакон тақлид мекунанд ба калонсолон. айни замон ҳамин раванд ба андешаи шумо дар кадом сатҳ қарор дорад? худи мо калонсолон то кадом андоза иҷро мекунем ҳолатҳои санитарӣ ва эпидемиологиро? берун аз илми равонӣ ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мутаассифона мушоҳида ман мекунам ки бениҳоят фориғболӣ карда аз истифодаи ниқобҳо даст мекашанд шаҳрвандони ҷумҳурӣ, ки ин боиси зиёд гаштани бемории сироятӣ мегардад. ҳамзамон ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки кӯдак, чӣ кӯдакони синни то мактабӣ, чӣ давраи хурди мактабӣ, чӣ давраи наврасӣ бисёртар хусусияти тақлидкуниро доранд ва барои худ калонсолонро идеал мешуморанд. идеал ҳамон шахсе мешавад ки барои вай писандтар ҳаст. пас мо калонсолон бояд идеали кӯдакҳо шавем ва ҳатман истифода барем аз ниқобҳо, антисептикҳо, то ин ки кӯдак вақте моро ҳамчун идеали худ қабул кард, аз ҳамин хусусиятҳои мо истифода баранд. ташаккур, саломат бошед. вобаста ба ҳолати равонии инсон агар суҳбат кунем, вобаста ба тарсу ваҳм, вобаста ба паҳншавии бемории COVID-19 мо наметавонем ки сухан нагӯем мавриди ирода, чунки ҳамаи анамин пешравию анамин ҳиссиёту фаҳмишу дарки мо вобастагӣ дорад ба андешаи ман ба худи иродаи қавӣ доштани ё ки надоштани шахс. мехостем суҳбат кунед роҷеъ ба ин масоил. ирода ин протсесси психикӣ ба таври шуурона идора кардани фаъолият мебошад ва дар ҳолатҳои пешомада, монеаҳои пешомада ба мо кӯмак мерасонад. акнун суханҳои мо бисёртар тааллуқ дорад ба шахсоне ки ба тарсу изтироб таҳлука афтидаанд, ки боиси оне ки ман сироят меёбам, ва ба шахсоне ки сироят ёфтаанду дар ҳолати тарс қарор доранд. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки иродаи худро қавӣ гиранд, бештар ва бештар кӯшиш кунанд дар назди худ мақсад гузоранд, чунки мақсад вақте ки гузошта шуд, ирода кӯшиш мекунад барои ба мақсад расидан тамоми проблеми монеаҳоро аз садди роҳи худ дур кунад. ба назди ибни Сино беморе мебиёяд ва дар утоқ менишинанд. ибни Сино мегӯянд дар утоқ чанд нафар аст? бемор мегӯяд 2 нафар. ибни Сино мегӯяд не, ман, шумо ва бемории шумо 3 нафар аст. суоле ба миён меояд ки барои чӣ ибни Сино ин гапро гуфт? ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ибни Сино ба он хотир ин суханҳоро гуфт ки имрӯз аллакай беморӣ дар организми мо ки ҳаст, мо бояд бо ин беморӣ яъне ки чӣ кор кунем? мутобиқат кунем худамонро, яъне ки қабул кунем бемориро, набояд фориғболӣ кард. аввал ин ки аз маълумотҳои вазояти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурд, ниқобҳоро истифода бурд, маҳлулҳои антисептикӣ, қоидаҳои гигиенаи шахсиро аз хотир бояд набаровард. ва дар баробари ин нуқтаи муҳимро мехоҳам қайд кунам ки он шахсоне ки ба худ боварии зиёд доранд ва худро сироят наёбанда мешуморанд, ба истилоҳи дигар худбаҳодиҳӣ баланд доранд, инҳо зиёдтар ба ин беморӣ сироят меёбанд. яъне ки дар сурати ба худбаҳодиҳии баланд мубаддал гаштани онҳо боиси хомӯш гаштани механизми худмуҳофизатии онҳо мегардад ки ин яъне ки чӣ зудтар онҳо ба ин беморӣ сироят меёбанд. ва шахсоне ки сироят ёфтаанд ва метарсанд, ба тарсу таҳлука афтиданд, ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки бемории ковид охири зиндагӣ нест. ғайр аз бемории ковид мо падар, модар, зан, фарзанд, давлат, миллат, кор ва фаъолият дорем. кӯшиш кардан дар кор ки
ҳамин фикру ақидаҳои оне ки аз беморӣ ҳама мефавтанд, ба мо маълумотҳои бардуруғ медиҳанд, ин фикру ақидаҳоро дур кардан дар кор. мисоли оддӣ шуда метавонад дилхоҳ беморхона равед, аз як бемории сактаи дил, аз бемории COVID-19 зиёдтар ҳастанд. фақат ва фақат истифода баред аз қоидаҳои гигиенаи шахсӣ. бинандагони азиз, якчанд маслиҳатҳои равонӣ буданд ки равоншинос Мунис Улфатов пешниҳоди шумо карданд. ташаккур ки ба барномаи мо омадед. хайр, то наздиктарин дидор, саломат бошед. барномаи суҳбати рӯз